Petronorrek, Repsol Fundazioak eta Sprik energia zein ekintzailetzari buruzko topaketa eta eztabaida jardunaldia antolatu dute gaur Bizkaiko Zientzia eta Teknologia elkartegian Zamudion. Andreu Puñet Petronorren kontseilari delegatuak, Cesar Gallo Repsol Fundazioaren presidente ordeak eta Estibaliz Hernaez Teknologia Berrikuntza eta Lehiakortasun sailburu ordeak ekitaldia aurkeztu dute, zeinetan ekintzailetzarekin erlazionatutako enpresa zein erakundetako 100 ordezkari izan dira. Jardunaldiaren aurkezpenean zehar, Estibaliz Hernaezek Euskadiko ekintzailetzaz mintzatu da. Industriaren, teknologiaren eta berrikuntzaren alorretan dugun testu ingurua oso aproposa da enpresa jarduera berriak sortzeko. Ildo beretik, Andreu Puñetek Euskadiko izaera eta tradizio berritzaileaz hitz egin du, baita euskal industria zein jende irudikorraz. Empresarios visionarios como Enrique Sentagorta hicieron posible un proyecto energético vital para la economía vasca como fue y sigue siendo la refinería de Petronor en Muskiz, que trajo consigo la consiguiente ampliación estratégica del superpuerto de Bilbao. Ambos dos, refinería y superpuerto, ejemplos significativos del acierto innovador que representan sendos proyectos de energía uno y de emprendimiento el otro, sin los cuales la realidad vasca probablemente hoy sería otra. Cesar Gallok bere aldetik ekintzailetzaren garrantzia nabarmendu du. Decimos que el emprendimiento no es una acción, que es una obligación, es un deber. Y nos referimos básicamente al deber de la innovación. En Repsol no se nos oculta la importancia de la innovación y el desarrollo tecnológico en la consecución de ese objetivo, pero en un mundo global es necesario también promover la transformación en realidades empresariales. Aurkezpenaren ostean, jardunaldia 3 zatitan banatu da, teknologia ekintzailetzaren agente dinamizatzaileei, erakundeen laguntza sortutako enpresei eta negozio ideien garapenean ikerketak duen garrantziari buruz mintzatu eta eztabaidatzeko.